isi ya none. Menya byimbitse ibigezweho mu Rwanda, mu karere no ku isi yose. Amerika irinzemera ibiganiro biba yananiwe. Ubundi mwese muzi ukuntu Amerika irwana igihugu yasuzuguye uko irwana urabizi. Amerika tsindwa ariko yarinzemera ibiganiro. Ni murebe ibihugu yabanje gustage. Nushaka kureba ibyo yafatanyije na OTAN, nka Libya, urebe Afghanistan, urebe Vietnam, urebe Korea du Nord. Hari ibiganiro bigeze muri ibyo bihugu. Ibyo bihugu mubwiye byose. Nta na hamwe. Ubu ijambo imbaraga za gisirikare yirivuzwe benshi bahita batekereza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu gifite igisirikare gikomeye kurusha ibindi nk'uko bamwe babyizera. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite indege z'intambara zigezweho, amato arwanira ku nyanja idasanzwe, ndetse n'ikoranabuhanga rituma ry'ibindi bihugu byinshi bigaragara nk'ibinyantege nke imbere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko se koko izi mbaraga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite ituma zidatsindwa mu ntambara zose yinjiyemo? Bigenda bite? Ese Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntambara zose yarwanye yatsinzwe zingahe? Izo yakubiswemo mu buryo bukomeye cyane ni izihe? Munyemerere tubyinjiremo turebere hamwe intambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiyemo igatsindwa, cyangwa se izo yagiyemo igatsinda mu buryo bucagase ariko mu buryo bugereranyije ukaba wavuga ko itigeze zitsinda. Nitwa Tuyisenge Chrétien, guhaye ikaze isi ya none, ntugende udakanze handitse subscribe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihangange mu bikorwa bitandukanye bya gisirikare mu gutegura no gutsinda intambara, ntabwo bivuze ko yo itigeze isobwa n'umwanzi igihe yayiteraga akayinesha. Munyemerere duhere ku ntambara ya mbere igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyinjiyemo kikaza kwitsindwa mu buryo bukomeye. Intambara ya mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarwanye n'igihugu cya Vietnam mu mwaka wa 1955. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yinjiye mu ntambara muri Vietnam igamije guhagarika ikwirakwira rya komunisme. Yashyigikiraga igice kimwe cyo muri Vietnam cy'amajyepfo, ndetse ikarwanya igice cy'amajyaruguru cya Vietnam n'abarwanyi ba Viet Cong. Ariko ikibazo cyari iki ngiki: intambara ni yari isanzwe, yari intambara yo mu mashyamba, aho umwanzi atagaragaraga mu buryo bworoshye ku buryo uwari we wese yakwitsimbaga cyangwa se yihishaga ahantu akaba yakugwaho akakurasa mu buryo butunguranye. Abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bafite intwaro zikomeye, ariko abanyavietnam bari bafite ubunararibonye bwo kurwanira ku butaka, ndetse dore ko ubwo butaka bwari ubwabo, hakiyongeraho ko hari no mu bihuru abasirikare ba Vietnam bose bazi kwisha mu buryo batojwe, ikibuga bakimenyereye. Mu 1975 umujyi wa Saigon warafashwe. Abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika barahunze, ndetse bahunga mu kajagari gakomeye. Iyabaye intsinzwe ikomeye mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakubitwaga n'abasirikare b'abanyavietnam igihe bari bishoye muri uwo mwaka nyine bazi ko bagiye kuyitsinda. Iyo ni imwe muri zo. Intambara ya kabiri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye kurwana ariko igatsindwa ni intambara yagiye kurwana n'igihugu cya Afghanistan. Imyaka 20 yose intambara iba. Nyuma y'ibitero byo kuwa 11 Nzeri mwaka wa 2001, Amerika yahise yinjira muri Afghanistan. Intego ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwari kurwanya abatalibani no kubarandura burundu kugira ngo batazongera kugaba ibitero. Mu ntangiriro byasaga n'ibyoroshye, ariko imyaka yagendaga yicuma gahoro gahoro, intambara yararambiranye pe. Abasirikare barakomeza bararwanya barahanyanyaza kugeza ubwo bagenda bacika intege gahoro gahoro. Amafaranga menshi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika arahatakarira. Mu mwaka wa 2021 ibintu byahindutse mu buryo butunguranye kandi bukomeye. Abatalibani bongeye gufata ubutegetsi. Talibani muri rusange niyo yafashe ubutegetsi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika biva mu kajagari gakomeye, ndetse ku mugaragaro benshi batangira kubona ko yatsinzwe. Uru nanone rwabaye urundi rugero rugaragaza ko nubwo waba ukomeye ushobora gutsindwa intambara ndende idafite iherezo rigaragara. Nuko nguko abatalibani bongeye gutsinda intambara, bafata igihugu cya Afghanistan kugeza ubu ngubu nibo bakiyoboye. Bitangazwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itaye ikuzo ubushongore n'ubukaka muri Afghanistan. Iyo ni ya kabiri. Ku mwanya wa gatatu reka turebe intambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarwanyemo n'igihugu cya Iraq. Mu by'ukuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko yatsinze intambara, ariko abasesenguzi n'abantu benshi mu mboni ya politiki babona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itigeze na rimwe itsinda intambara yo muri Iraq. Bega muri make basobanuye ko ari intsinzi idasobanutse.
Mu mwaka wa 2003 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yateye Iraq ivuga ko ifite intwaro za kirimbuzi. Yahise ikuraho ubutegetsi bwa Saddam Hussein vuba cyane. Icyo gihe abantu benshi babona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari umuntu ukomeye cyane muri icyo gihe, nako ari leta ikomeye cyane muri icyo gihe. Ariko ikibazo cyaje kuba nyuma nuko igihugu cyase kijya umuvurungano utarigeze kubaho kugeza na n'ubu ngubu, nubwo hari agahenge ariko kagicaga sugereranyije n'amahoro Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasanganye iki gihugu cya Iraq. Amoko atandukanye atangira kurwana, mbega ibintu biba bibi muri icyo gihugu. Iterabwoba ririyongera, kuvuka kw'imitwe hirya no hino mu bice by'igihugu biriyongera. Nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatsinze ndetse ikabitangaza no bitangazamakuru bitandukanye, ku rugamba rwa mbere niyigeze igera ku mahoro arambye. Iyi nayo bayita intsinzi, ariko bayita unfinished victory, cyangwa se intsinzi itarigeze irangizwa mu by'ukuri. Abasesenguzi mu bya politiki bakabona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika hangaha yataye ikuzo ndetse yatsinzwe iyi ntambara, nubwo kuri yo itangaza ko ngo yatsinze iyi ntambara, ariko bakabona ko ari intsinzi icagase. Iyo yari ya gatatu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeje kurwana intambara zitandukanye igera no muri Korea. Intambara itararangiye, intambara abasesenguzi bavuga ko nayo yabaye ikimenyetso gikomeye cyane cyo kwerekana intege nke za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka wa 1950 intambara yadutse hagati ya Korea y'Amajyaruguru n'Amajyepfo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahise yinjira muri iyo ntambara ijya gufasha Korea y'Amajyepfo. Kugeza na n'ubu ngubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika iracyari inshuti ikomeye na Korea y'Amajyepfo. Ariko nyuma y'imyaka 3 y'intambara gusa, nta ruhande na rumwe rwigeze rutsinda ku buryo wavuga ko rwegukanye intsinzi muri iyi ntambara. Igihugu kigoma kigabanyijemo kabiri kugeza n'uyu munsi, aho ibihugu byatandukanye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatwaga nk'umuhuza ukomeye cyane ndetse ijya muri iyi ntambara igamije kunga ibihugu kugira ngo bikomeze bibe igihugu kimwe. Ariko n'ubundi byarangiye ibihugu byombi bitandukanyijwe kubera ko impande zombi zitumvikanaga. Kugeza n'aka kanya rero hari ibice bibiri by'iki gihugu, Korea y'Amajyaruguru na Korea y'Amajyepfo. Ibi rero mu mboni z'abasesenguzi batandukanye babona ko iyi ntambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yishoyemo ijya kuba nk'umuhuza hagati y'ibi bihugu byombi byatandukanyijwe, ari intsinzwi ikomeye cyane no gutikuza kw'iki gihugu cy'igihangange mu bijyanye n'ibya gisirikare n'intambara. Impamvu zo nyinshi zituma Leta Zunze Ubumwe za Amerika itaratsinze Burundi intambara zigiye zitandukanye cyangwa se izindi zirangiza. Hari impamvu nyinshi zituma ibi byose bibaho. Abasesenguzi bavuga ko intambara z'iki gihe zahindutse mu buryo bukomeye cyane, arizo bita guerrilla firewall. Ni intambara zigabanyijemo ibice ndetse abantu benshi batabasha no gusobanukirwa. Kurwanira ku butaka bw'undi, abaturage baho baba bafite imyumvire idasanzwe n'imico yabo, ngo bikaba ari byo bintu ngo byatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo yaragiye itsindwa izi ntambara zitandukanye. Kurinda ngo ibice by'ibihugu tazi bikaba ari ingorabahizi kuri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ikomeza itanga impamvu zitandukanye ivuga impamvu yagiye itsindwa izi ntambara. Icya gatatu yavuze ko ari politiki n'igitutu cy'abaturage. Abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo bashobora gusaba ko ingabo zabo ziva muri ako gace ziba zaragiye kurwaniramo. Bityo rero ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abayobozi bayoboye igisirikare bakavuga ko izo ngabo koko zikwiye kuhava bagendeye ku mabwiriza y'abaturage. Ngo ntabwo kuba ari ugutsindwa, ahubwo nuko babanza kumva ibitekerezo by'abaturage. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ivuga ko intego zidafite umurongo itajya izigenderaho mu buryo buhamye. Guhindura ubutegetsi siko guha igihugu amahoro, ukaba ari nayo mpamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo yagiye yikura mu ntambara zitandukanye zirimo n'ingi yahanganishije Korea zombi. Mu by'ukuri iyo turebye amateka yose dusanga ukuri ari uku nguku. Tubona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite imbaraga zikomeye cyane, ariko gutsinda intambara ngo si imbaraga gusa bisaba. Intambara z'iki gihe zisaba gusobanukirwa umuco waho urimo kurwanira, politiki ihamye ndetse n'igihe kirekire cyo kuba amahoro yo muri ako gace ahari koko, ndetse n'igihe kirekire cyo kubaka amahoro arambye. Abasesenguzi bo mu bya politiki bamwe babona ko ari icyasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye igira mu bihe bitandukanye twagiye tugarukaho haruguru mu ntambara yagiye irwana mu bihugu bitandukanye. Ibi bituma rimwe na rimwe rero igihanganye gishobora kugaragara nk'ikinyantege nke, kandi koko ngo atari ikinyantege nke. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu cy'igihangange mu bijyanye na politiki, igisirikare, ikoranabuhanga, ubukungu n'ibindi. Ariko ngo ntabwo bivuze yuko nayo itatsindwa urugamba nk'ibindi bihugu bisanzwe biri aho ngaho. Ushimiye ko wakomeje kubana nanjye. Nitwa Tuyisenge Chrétien.